السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amumbushiryoni heri na amani wa mahalani mji hundao hanyo ntipia. Mwenyezi Mungu ajalie insha Allah Taala ukaya eza ibada mzifanyao harumu mwezi mtukufu hunu. Mwenyezi Mungu azikubali insha Allah Taala biidhnillahi alkarim. Amina sujet muhimu ikao message yenu amumbu Mwenyezi Mungu insha Allah Taala nieleze. Mwenyezi Mungu anike taufik nieleze, nionese mahoza, nionese masikitifu baina yaho wanaume wandzo wamenye ndola zaho wanachoihawo haukasuhe yabanu damine mwana mamtukufu Monsieur Turam na mzee Jimba ridailia mrumshe mkomori au ridaile mrumshe wa ima hu esafara leo yinu yangala tena yangala zambwani shimejwa ngubeidi haukaya kangara mbwagora suje yinu inungyo suje ilo muhimu na haini mrujo kahanza ya participe ya renge mrongo ngujojo upara watina hatamba problem ngujojo participe ya njie ya pare ya onese upezwa matsuai ya onese mahoza ekazi paro mjilia shala alhakika ngabo wanaume wapeu ikao nga mjohamba nusu au kaya leo par exemple leo amet kiko mwana mshwa haja lolo hawe mwana mshwa hangu par exemple ajangu anzo ya lolo ni mrokadha shanga mjuho tihimi Tanzania tie nkodo ni tie balbala ya hendola ila ili ni menye mwanamshwa hangu awe mwanamshwa anya fulani ya tilolo ni mrokadha. Donc winu sujet kao ngio muhimu au kaya ngarijuwao ukaramba sinesilamu au kaya kastinyangu leo nsuo noke mwanamshwa hangu ngujenda yatunguwe mwanamme au yatunguwe mrumme yambe uka woyinduwe ni mwanzao amwanzo ni bizwane mwanamme woyindu yero hangu ya jibwa naye woyindu yero hangu ya swalitiwa naye shangare ndo ritundu rihundu ze fami zinjia buhari zanza zimenye endola dole kao kondongo nziro hama eka mndu ngemchumba leweke mwanamshwa hao habalia mrumme hajahamba ukaya woyindu ni mwanzao izo quelque soit iyondi yero hahe yanzao yabo leo mbaba leo mzazi na mpuwe jukumu iyo mumrihe iyo waeju shale uwe mwanamma hahe kutina droit au kavanu sujet liyo vanu indi do wanaume wa wanachoihawo wanjiao watingonjia wanza wamenye ndola zaho wanachoihawo au waziao wanachoihawo kautilolanya fulani utilolanya fulani la wunduwe mwana mchoihawo ya tekeleza ya ukawendu ni mwanzao obonge ino sujet iliyo muhimu ya ukabambu ya wandu obonge tijojibiwa ya ukaya haini mndu ujojibiwa na njie ya parewanu au kazi ukastinyangu leo ikale ubamet kiko kututaha mwanamshwa hoya lolo par exemple ni Muhammadi au ni Twiramu au ni Jimba au ni par exemple Nasser Swalihi izo tinongo za uhusu okele we mwanamshwa hao hambe ukaya ngamwanzo woi abo la shaka fihi mpuwe mumri hezo hende harenge mshwavu roho hende harenge mrumu atobia jau harenge watobia jau sheka hambandoi na mumnike mpuwela wa maiyo hosoni mwa Mungu shamaskitifu mahungu hundu mzazi haundu mbaba haundu mndu suswani vanu sujet do wanaume wa wanachoihawo ikangwa jimele kiasioto sharumaze ndola za wanachoihawo haukaya titundunga mmono eze nyakati zilio zinu watukufu amtumaba waide mwana mshwa hangu shanga mjio
nanza nimenyele ndola ya hai ngamjio nanza nifanye heni zofanya ani nimdetruise lewe ka par exemple ametiki ko hende urenge mwana mshewoi kwamba ndo ni mwanzao awe famii na mkeradhi famii na mkeradhi ngona mtinjebu harar mwe aferiyo rekashoshema na mpue jukumu yo mumrihe sha ewewe mwanamme wewe ngotsa uwe mwanamshwa haho yadufanya zina laan la haindi harenge mwanamme woi habo kawindu ni mwanzao ele ubwa metkiko leo mwanamshwa wangu twenda bala mwanamme woi ajambe ukabwa metkiko ide mwanamme ni mwanzao shae roha ngwabo itso mwanza abo mtojojo mambio kano pa question no mtawe iwo ubayeja weja hamono kaye na tabia jau no hambangu mwanzo engo tsawojo ulani hoso ni mwamungu uroju kumuyo mwanamsho hoinde adufanya zina la hatamani mwana mmekadha ambao ndio ya mwanzao donc wanaume wanji yao haruma zendola ikao wamenyelwa nashwa hao zendola tindongo njema na mkeradhi thumma na mkeradhi mziye au kale weke mwanamshwa hao hatungua metkiko par exemple au leo hatungua twiramu par exemple au leo hatungua Nasser Swali par exemple au hatungua mzee Jimba sha wewe ametkiko kutina drops nje wahari yabo au kaya uondo ya mmona ya jibiwa naye donc haini mru ujo kautaa inshallah taala yanjie yarenge mrongo ngujojua hokaino sujelo muhimu ka yusa urendi hawadi leo ametiki kwa katutahe mwanamme woi yalole mwanamshwahe shangu johima hankodandaru yamrende tihindu yamrende adui yamkaze zifumbo yamkaze ani yamfanye haini zofanya hata ili atwanza mrabese personalite ya la usilamu waba tijao mndu yati haliyezina hosoni mwe mwanamshwa hai mndu yati haliyezina hosoni mwe mwana wahe au wana wahe sha wandu wajinika liberte wandu ngwendao shana mwime niangalie mndu ya demande apelita inwanu msamahani msamahani tukufu ewa d'accord. Donc izo ikao ngareviteo ngono ngareviteo zenongo izo haukaya alal hakika yoke tindongo ili yokaya wandwadu kensi wandwadu fanya mizaha ngono. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mtukufu mwanama twiram tijojibi wa haukaya wemru ikawa alhamdulillah rabbil alamin weu hafiliha neze aferi zinu concernant ces sujets zinu ukayaba ni sujet lo niyo banu mwanama mtukufu monsieur tu inu sujet ka ngio muhimu ya ukayanga bu dawala wandu o mwanama dalani sufaini tu hanjia wae mbona jali wae ya participe inshallah taala et sujet ngio yoka mwanama turamga bwana umekao wandzo wanjie wamenyelwa na ushwahau wanashwahau zendola mwanama mtukufu tiramutu hasa njia. Assalamu alaikum tukufu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tukufu. Mwanama Ahmed Kiko Nyezimbu na ujazeheri hejitadi kao uheda na uifanya wakati kao ngao parmi ne mazababi waluharmwe réseaux sociaux ikao uheda na wana na rungo vrema zahir nana na utukuza fundi watu Mustafa ikao ustaz heda na unjiabo sidungu mbavi sujet ikao doit aborder na sami la bawi ni renge appel ya bon tukupe hoshana mwesami
Avant que tu as parlé, regarde, je suis en direct là. Ok? Watukufu ngamtsao samahara ili wajapeli vanu na mitskar maurongowa hasuje kao ye mwanama Ahmedi mtukufu Ahmed Kiko ikao hende na urongo mbavyavo wakati kao tsende na udunga shati omonjia ha message izilo très important wakati kao zede zangozi jirio haruma yensi ya hatu nana ya Comores haukaya ngabo wanadamu wenji walu haruma hasara haruma yensi ya Faransa wakati kao ngwa unoa na umahao ngwa unazifamiza hao zienshe iyo Comores. Mwanama Ahmedi skazane tekeleze na hadisi kao ilo très important ya mwanamshe kao ngarmwetsi ya Faransa wala katim dzima e mwanamshe uo mwanamshe kao hende ngena mwanamme ikao ngumanzu ya juanze mwanamme unao mwanamme Islamu mwanamme mtukufu mwanamme ikao amino kaya hene vanu ya henda ngujorengo hasheo haila comportement ya haukabanu mrumme dia por mwana saba mrumme de uswali mrumme de utomchamfu mrumme de wa mabangwe mrumme de lar amino kaya kabati mbaba hanu ikao harmwe societe nge johamba yejao alafu mwanamshatu huo he mahadiso dana tekelezavo mwanamshatu huo hajua mrumme ikao wanadamu pia wa mwanidi haila tabia ya hene comportement jema ya le problème ndo ukaya o walo Comores ihouli yo mwanama Ahmed la plupart wanadamu wanjaro hombi haukaya wa johanza wanashoha wabaki watsumba wabaki harumazina sha wanashoha tubada waparisa wanaume maisilamu watu wachamfu watu na tabiambi wanjia rohombi haukangwa unauka ya besema na mshangi hunda mrumme Islamu watu abia njema ya weza hao kazi na ukiri na yode kontribution yode banu abidi washukurie sha valada holitona mrumme baike emrumsholange na yafanya au hangu fanya tout ce qu'il faut chevala dahol la qualité en sécurité le dahol la qualité kalna ujo kajadi di watina mrumme alafu bwana huo hatuyazizan mwana mshahe hanrumu hanabia turam njohanza uti fanye direct wambie mwana mahango banuti hansu kesu jeyo ngamjedata ni aborde mwana Ahmed ketsi muhisa au kaya tipare mwanamme en privé simweleza emane mwanamme hunamweleza hanrejete abaishia wehindi ne famia hatu wehindi ne famia hatu hanrejete mimi tiram siwamba ekutu gunirejete si ruma shepuna nzonu hambi wallahi na Mwenyezi Mungu gojoka responsable hainizo mwanamshaho ya jofanya oui na banna dojo baba numrumshe ekatsa wando la ukamwanzo mrumme ila kekai ani ila shwaya heyeye effectivement si shwaya mwanamma ileki yomba mastehi yekemrumshe tsa mwanamma po mwanamma si mundu tura mungu nanzo yanlole ila homba mastehi welewa shemrum shahangu yekansa uo an ya umuhimu ya shwazise nasaba Islamu wa mastehi mbabana mzaze wa keravi hata mbabana mzaze kakwatiravi emrumshe ekangura mboke mrumme weiwa sitara ujoshabajadaho mbabana mzaze wa ujua usunzusiha alafu bwana ola handogozeli ya kahanza shati hanti ukaya tishiditira mbwa pourquoi emane bwana ola yani rejete
haina mbarogo ya hema na mshwa yaka Comores hayangamiza. Ah oui. Ezo akaunambia hini wanambia baada mwana mshwahe haneleza zango zonsi pia simwambeke mwana mahu hanrejete mwana mshwahe hanabia hanikalimero ya mwana mshi na mjomba ikao ya mjomba huo harejetewa ni mwana mme huo. Voilà. Katsum kalkula baudi mwana mshwa nguo hino situndu hanabia pia habe hagari hende halangamiza haubanji habia tout ce qu'il faut chiranka dhahabu haina mano koda honi hangamiza na balola mwana mshwahe hapanse haone ukaya yemane zindu zangu zangamiao beseda bonsona mbaba hoda honi haone ukaya renge mrume finalement kwa wale mwana mahezila pia nguzifanyo ili ya johunda shalib heni zo mwana mshwahe joba wandzo ya shidi ya mbazizi abasari zambao mwana mshihalulwa ni mwana mmeula Mashallah. baada hamlola ye famille ti pia ngwa ukonta baadi ye mwana mmahiula ye mane mwana mahata bia uhinri imane mwana mahata bia ngurambo ya ukaya ye mrume alole mwana mshahe gujo mtu yankili mrume alole mwana mshahe mrume wa sitara ye mrume alole mwana mshahe mrume ikao wa shoheni vanyahenda gajaparo hamba ola mlevi ola bandi ola ejau alhamdulillah mswalihina wa iman yabo mala na kazanjenda wala tindo bahi mon frère Ahmed izono go ikao zilio harmenti ya Faransa wanadamu wengi walio Comores wajihansi jumau ani urendenel wanachoihawo nana ze famille zaho wahonso kama banudo jukaulo na choihawo vanumru meya zingara mwana mshwa ya sagir la grillage ya nzu ya mete zizan mwana mshwa ho yatibaki har masitara ya ndola ola hamba mru meya rate kalbosh ola mwana meya rate kalbosh. Ah oui. Haukaye mwana mshwa ho yo parisa mrumme haja hamba bwame dukaye ngamanzon lolo bwame ambie mwana mshwa hamakali mashu binadamu ya ukaye wora johanza mrume mswalihina eke mrume ho yo uswali eke mrume ho mrume adabi mwana mshwa zingara banga botabu ya wanawume hauka hunu Faransa wiho la préparation du Watsawa waje Comores waje warengi hauka singa sina sur place shanga swane de mwapewi mrugono ka vomiene de Comores na renge mrumangu rahana Faransa sur place emana bohin emana ya mrugono ka badoa loba nungwa ono zijiri yobano na okwatina ta imani na sentiment kwatina hata marukwamba roho Hata. yabo haubula mbaburongo mwana mamedi doambi wanaume wale Comores wajirenda wajomba wandzo wadojero wanachoihawo wanensi zeretari haukabanda prepare hao gwangamiza uzemaliza hema la hoya Oui. Zonga mina ushahidi wa hapa. yabongo joka urongo amba basa bago na ushahidi wa hapa gwangamiza Hii manama mshukuriwa parce que vanu et sujet ino nuvyo muhimu manama machira vanu izo ngamzo hamba ukaya zo zijiri hardinga zijirio hardinga mnyeshi ze nongo hizo ewa oui haukaya leo mhajedia mtukufu watu ustadhi Mustafa Tsonge yao mtswele wa yukaleo amtungwambia mtamehuli mjini hatuwa hizo ngizo dayali fudaya hata leo mwana mshangwe darenge tiramu amba ukawa ingo ni manza tiramu nabo mi amet kiko ihimiti urende mkodo tiramu tamba utikiri uoja lan la hata ani
ndongo zandabu ani abunga mndu hurenga nikaze kunobika oja halongo utsonizo ebala zabari bala par exemple sa sisatiramu katiramu oyi tsokiri ndongo ka malabresi ukaleo eshahaja hunudahoni ngamjojusani huze eshahaja hunudahoni ngamjorenya mfanyizo nanzao abo yametkita kiblokeha ezamu kazina bordeli ula nakofanya izo bakanga donc sujet yobo mana tebe tunda tunu mdumta mzima leo bana ti swali etaraweha habitara ndaboma ngojuo kaya emwana hangu ngamtabiwe roho yehurede ambe mwanangu wangu mrumme ngwanzu ya mlole itondo kamwa benzondo roharume etumu sha problemu ya jiri emwana mahambuka ya shitaka shnoka mkombo tsingo juu bwana wakana utona hoda inida jiposhe jodila timwambia bonza za jiri hadi huyo nachomwambia arivanu weka haja bono kujanza jia mprive kativo salon yati ani shavala mzazi tipare mwana mshahidi akaunambia abanubi kwa Faransa tija tsundu omulukuna kanue mwana mangu hangamiza alafu ngono keshme jua hewo yejiri kana ukiri donc haja ngwanzo hahime ya hindelisha mise twasa tabaha ngamnata hefundi mtsuli ndate ondo swaleidi ngamnata hefundi ni muzi eskinge jokiri mbiziwa watinata ngwajelia mzaza hahe abange ravi ezadunga abo abaka tutsa parce que babaye Mungu na mrehemu hafariki donc azia bahi hatsobira mnyezi mbo atsokomulisa botiramu mwanamme wabe wallahi la ndoim timwimisa timwambia umana tikautani ni urongoze bana ba saba ewewe ngawera dhimza zaho ya feha krizi monti ewewe ngawera dhimza mwana mshohindi adufanya zina fasira bwendi saba wi parce que mama hotoi ajwa kamio salaba ni hajani ni sabanu kuna mbio Suivez yao kuna la shetani wana la shetani bala la hakika izongo jongunda ajireka utsokubali utsora hatsomu hao fundwe mwana mshahawo atabevanu yede hadilo euswali uparomusha kaye uparomusha kaye na tabia mbovu uparomusha kaye tabe esha tungende amonzo unambisha tsoka wanzu tsotsa kajahunda wallahi la uksim billahi wa tiram kajahunda argument ya njibu ya ndoka mtumanza sababu ndoka au kaka jasuti avenu kabanuye ka haja ashmejongu haja awezina na kufanya kwa shijolo amabeho manga shija ngamjo tina ushila jije ababa hawode ujojaje obo ngende za jeri tiwambia sujet iyo tiyenshi ngamenyenshi alwera actuellement mwana matiramu obo nge inde message za kwa haripase wandu na warensi watidonja ndola za wandu au kale ubotira mweka hamba mwanzo mwana mshwangu ametiki kuntina droit yo kaleo nije nambe ukaya no utikubali jaujao akabali la petibure ele obo mwana mamzo ka ujonje nzima mwana mshwangu aksilo uwe ya mbala ya haja amdotamdo mwana hamaluja no satrudi profeti nda moroni efanya vote deliende ni banukedo anza welewe mon frère yabonu kwa mandizo uonda ula unafasia au kayengono ke mwana mshahe halolwa yabole banda ngaljoka banda la shimejiwahe ngujokanza yako banda ni emaste hineleda holike tout droit ngono ya ukaya ula unafasia wahe adokansi shiubeja robandani yo jichara zo angaletele helianzao yo fanyo msajaja helianzao yo erenga yehuza na le helianzao ya wakati ongazijo hufa bame wanaume la plupart wanaume wengi wajihantu kaya objectif ya hao watlezizani harma ze fami ilo jonga liberté totale la udoro da zuanza o harma malaho ya kwa tsuhanza malaho ya kwa karma sitara
kwa tuanze malaho ya hatu yakanesheo haukaya wowo kwanga malahoni wanzoeni joko dahoni wa nafasi ya wafanyesho wanzao oui. haukala prepare E connexion ya mwana maturam hamai kupeha donc antajo kaurdare j ngarujo ngombo mnyezi mu inshallah taala rdia j tena donc vanu hiyo ndio kao narelewe leweka mwana mshwahaho hataua ametkiko au hataua turam au hataua eshek ya connexion ya mwana maturam donc iyo karna ujua au kama ni problemu ya jiri ndiyo imanangu ngabo tsoya mbukaya wai mamet chanfi am dépasser aux limites kwezi ntujua wai ngwambu ngaru dépasser aux limites namnaje donc namkeradhi babanu inu sujet ilo muhimu eni ujoka ukomante ewa mana matura mutoi mwana mama mechanfi nsujua ngaru dépasser aux limites anamna nini namrengo mwana matura nimrajute antajoka udonjia sati accepter voilà avongyo en cours oui somani mwana mamedi tele wakabala ni shabalonga bo tsoi mwana mara hoja ka urenge paroli mtukufu ngabo mamet chanfi tsoi ngombo kaya ari kantu bon tuju amba ari ngar dépasser sielewa ni bule ni mjibu ngamu mjibu wamru ikasuka unu Marseille wamru wa politiki wamru wa politiki garjo hamba karna unjia ndongoza sambi na azalio sambal izo jonjia vanu urambe ngarambawe joka na maana eze faida zatu neze fami za hatu rijikane conseil rinikane conseil zenogombi jiroma la uni hatu hauka ngo daho ngwa manga ngwa hulangwa vunana ngwa masahiri na rohombi zila pia hasibabu demba magazin demba duka demba nyumba ulayandi sanemba arudu iloval ngarjo haba namdetseda tani s'il vous plaît bo Mohamed Shafi valaba singa sivan garambao makalima yangongo zendona ya wanachoihawo ikawaliona wanawume hawajo wanza wanawume wanauma wanjamo hali haumenya kwelewa wanjao na utia mfaraka dangu wanzo hungaze accès libre za urengaze chiranka za urengezi sahani za urenga tout ce qu'il faut le malahoni wahuze na ungwajo kangwa abo mlumeho dahoni izo kazi na ukire abo karadi bo mtukufu Mohamed Shafi edangari badru mdoba buha wende wado para orenga worezi gelegele au wazaliwe sambana ewa wando ala wandu waheze ndini au wado ngo para womro hangu Shafi bloqué parce que mimi moi tim bloqué bana tim bloqué mimi ngo chiro mitanda parce que mi tim politique mi uhava njaporo dokunoza politique ya wekale umruge na raji par exemple ya zali au ya sambi au ani uhomi tidonja huni wono mwana matura njaporo njia ndongo za siasa parce que ngamolo wakasi ndabo au Mohamed Shafi s'il vous plaît mwana matura msedo bloqué parce que mimi ndela hangu mitanda ndoliza gagaga na mito abonga si sawa osimito bloqué ban si sawa chemana ba tim bloqué rimrongo zemana mameji isamahani wawadojo baba nuwo uomrikao yo udunga ngo za maendeleo yemru wa projet zahahi cha vanaba kana ujosa Comores ukaya harande habadru numero 1 harande hamdu ababa na insulte na magalima mai harmaze appel za Facebook FM yabozo njo kwanza rambe si kartiva na ukaya kangaranzao olewa garanzao rinji haurirongo ngo za politiki si ujonja sainu garongo zao wanaume waloma lahoni ikawe objectif yao watrie mfaraka wa manisi wanachoihawo na Roma hao watrie mfaraka wanachoihawo wanaume ili wawamanise wajwa ujere malaha au kabanunga wanadamu wenji mwana mamedi ikawa wanachoihawo wenji na wajomba wenji waloma lahoni gwanzo atsunguliwa na soha wanro umeisha shihale wa matura muna mamedi doka utsunguliwa au kawa atsunguliwa
cha wakaushinda wabaki armazila ndola che wanashwa kwa liwa basa ngwanzo ajitungulie ya vole woka mdu gwanzo ili hoda honi ya ujwa unhunra akselib ya ujerele da gwanzo jote mfara kaukaya bomana mshoha rantsa medikiko bada medikiko mana mitsami ulingu julhaniho kaya timcha mfeti mlevi yeti pede yekanu mvinyo yekavurubange ya voyo ujwa mhunra amedi ya hunrumrumme Effectivement. Olewa leo yo jokota atura mgujo tunde tura mumruhinri azali hani hadahu yeje ye marsengeje ye comportement heje Geoje, ouais. wakati wanonda jina jokorish yabozo jokwanza na bendu watukufu kanga mledunga oba Yesu jenu ngarlanio o wanaume wakanti juma utamfara kwa nasho hao au wamenyeli ya zendola Ndola. Voilà. hauzio wanasho hao watilolo na ngome ikaudu atamani babu mwana mamedi hunu faransa ngabo wazazi wako wana hao wabalia wahindi au wabala wazungu au wabalia maafrika wende wazazi kwa subutu wabazi hanywa waula samdudu shido watabisha shobala mkomori obala mkomori bumwana amedi wosagafu abada jivumbo kesagafu bumwana amedi ye mzaze direct yo usubutamba ukaya no mwana wangu gebido nde la sali na boyo bale muhidi mzazi kana subutabwe hanywa yo bale afrika kana subutabwe hanywa bwame ngabana wasatu wenjo walo faransa van watu parololo ngwaona wanatimizwara ruwane olyo yauni kwa mkomori ya walole chwaza zangu alida unyikubine walade jwana wasawalolo wa warondo watomitsu wa monziani wa miti wa wajawa za malahuni kwa tina nraume olyo ya ufacilite bwe mwana bali ya mrumme ya baliamba ya juda unumnike mwaname mkomora msitiri shakwa mbuka joko jabanu kujuja na ukumbi na bale mwanede arungwa ni gada wa muhidi izo nungwe ikauzi juru na irabidili zambi wando tuanza rizambi na mna jetsu hambera za change Ngari jo invite Sagafu parce que Gochotsu ambaye Sagafu katunjia bana katunjia bana okay katunjia bana kutso invite wabo Sagafu rila wena ma politique abo mwana matwira mutu hambabo kutunjia abo tina udo kutunjia bana d'accord katutsanguza ma politique on a le droit ya unjia bosaga ngasina droit njie haruma ze famizanyu ni ze famiza hatu rirekedesho mwendo mwi wendao Aukaya Sagafu wemrikawo hufanya maisha hudungu proje saspure ze famizatu zilo koma jubele harohombi eka husikoma rwanzo dafanye mba proje wahumilie hamasahiri wahuminyilie wahurengeze mali za huminyilie izorongo za dirzabe ilizi change lewe Yesu jelovan do wanaume wa jihansukaya wanasho hao wabaki harumazina hao wanasho wabaki watibaki ndolani damwanzo wa ili wahunde champ libre za ulofanya zuanza homala honi ha wafanye zuanza manga parce que on est à Guadio banu wenji ngwalindao wanashwa kwatu wanokaya ni mlo yiho ni wanashwa atu mlo yiho ni wananyasi wanaume mlio yiho ani ngamsimbu hao ngamjuhona subuhi ani mdungu ndoko za metro wala wadungu ze bisi wala ani na baridi ngono donc ngamwedumu afanye hazi kao ya usimbufu ani mrugure ngo etraje ya hule na hule sheizo pia sirilo hunu ngamzambu ondo sirilo hunu ngartsingo hula ntede hamnyongo ridiwaza ukaya nyimlo yiho ngamsufreo ngono gochomru leo ngume otwiramu botwira univoshe mna 50 euro emna 50 euro wahianda kabaja hamna 50 euro au botwira univoshe mna telefone shaka tuhambu kabomana kahushindi ani nduna tsahe ya me hamaste bomana twira tijo uhanza ba tizingamanyauno kangojo shinda shadi kangojo shinda umsejie mna umsejie utambe mna parce que kabaja hamna umsejie 50 euro yiho umsejie mna 20 euro umsejie mna ngono cha emahoza yanu bomana matwiramu miuzamba miutabihero katisha mbuga ma telefoni kunivosha mna na telefoni mito reage mtaboka mdao yeba nwengo jo fasiria mna abo deja so minimize shehindo ngono chade ubwana matwiramu ngamjokoja ninjuo kangu ngamjuhawo mdungu mabisi mdungu ze metro mheya no heya mtohano no remwani baridi mremwani juwa ani usimbufu
hata wehija kutautorenga lele sutuka za mmojuku na lango riditse na ujufe wakati ngono wakati kauti baadhi hao ngamjon sami hata hoto ndana nemru mshe ngazi konziro ngono atsinra bo gaona haki bangabo ngabo wenji wadugoma la hona swabu ndizo voilà parce que usimbufu nguo mwinji donc vao walo hunu hausiri lo hunu ngono ngarambo kaya amna telefone univoshe mnasa alafu tuiramu timdemande yani sedie kajashinda badi tuiramu ejindu la peu vala tona ngono alafunga boandu ikao waloyiho iradhi dojuwa ukaya banu wananyaswa lomanga ungwa simbu hao wananyasi wandu washatu walomanga wanashwa hatu wababatu wananyasi ungwa simbu hao kiasi yotosha chango jona ya ukaya mndo habiri bo mparotira bame ngabo histoire amreje ya hemwa namme shawo mjomba na nzoni mlongozewa mjomba wote katifanya direct ya mwanamshe ikao ulohunu ulaya mwanamshe wordo shimra mzima hakaho rubatu mitiko basha hajahun simono nyumeni ani wewe wacha peli awe wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc soitawa mwana maturamu hande no tawo ni vya réseaux ivalio donc alafu izo ndizo namba ukaya owalio hunu watingoza nukamanga ihomrurondo amapesa atijao uongwa dhani ukaya quelque soit walio iho ni mlo iho ngabo usibufu enda mno shawa wakanti hunu mabwana nyao hauandwa shao hauandwa mahao nambehemna wakajahea kera vido mwana matura mutsoi hardi ajia donc inde suije kaunga rjofanya henizofanya wandu wabelewa oui mwana mame alafu mwanamshola parsamrumme momjini mwanammeola hadwadi sidene mwanamshoha wadisi atate mwanamshoha pare mwanamma mabeukaya sindumrumme bidian lole wala mwanamme mwambie mrumelo mwambie bwa mrukadha ni mwanamme akaufanya zo post normal nasioni elewa nasioni kana be yemru wadini shaka ufanya zo post ulaenda kaziza no mwanadamu woi hazahe uhibia wandu postu arenge ani hada ya wazaze wanji cheki za nrabo afanya découvert na zila nrabo aja hamanis aja parsa wabili hamanis ezo mwanamshe manakaolewa hili mwanamshe haelewa wakati kao mwanamshe parsa mrumme hunu hamambia kanabwe mrumangu ikanlola ngamanju jerdungane jeri timizenyu ba bange na bezo aja fanye projet yes. Mwanamma habano kai pasa mrumaho huo ya hulo liaje ye yaja timizenyu ba je mfanye projet abo minti dakora hulo parce que yabo ngo jojarengele ye ani ye le dahola hatu yes. Eso itawa mwana maturamu ikango nishu eso itawa yaho eso itawa mwana maturamu beseba japeli yabo toujours ntuishia abo simandu kwa tuishia amkupe ardunji eso itawa mwana maturamu uyindizo wizo voilà yoka oto kwala wamna kunibosha mna 50 euro
kunibosha mna sairo hiyo kunibosha mna telefoni yenye bono amdani bese ewa eson itawa o divertura mushatso yardareje babo ya satena ya demande Yongoshio. oui c'est bon Wawa alafu katila ula mwanamshe hasihiwaye emana kausia hindu hambilo ema ani omsajaje mwanamahe ya ufanya huladahoni hambilo omsajaje mwanamahe ya ufanya huladahoni wakati yasiha hende ili yende yarengeze nyumbahe ya jwa uhende ende fanya shule ya ende mruma hende hahuluye zindu wae kajani kate mwanamma ela hundo mwanamahe hahuzu haina mbango koda honi haina mbango koda honi hahuzu bahola mwanammahe hamwambie mwanamshahe ukaya gamuhuni konsi hukakuja gujaro haba haukakuja pasha ondaza wallahi kuna unjarma nyubani walanga munikoka kuna ule jeimanga mwanamshahe kajaelewa ifasiri ya bala aunjilie fami ola mwanamahe kajaji ola mwanamshi hakauha harejei unufaransa hambeshia message vocal tishie message vocal wallahi na Mwenyezi Mungu hamwambia ukaya ikahuja komori aboba ikahuja komori kuna uja mnono manga oui ujoenda mpulo ola mwanamshahe ola dizo halolo akajenda shange mwade ngemade ukaya ngena wade ulomziro jusqu'à maintenant hanja harmadu wa za famille hata ili fundi Jibril ya mobeledwa ya jowona eyabo ya muwando wode mwanammahi wa mbaba mzazi mzima wanaume la plupart ya wajuha muo hasibabu ya ukaya ngwanzo wa jeru wanachoihawo ze famille zato zinji wajuha muo ngwa ihokomori la plupart ya ngwangamizao ewa mangaika wanisa ze proje harohombi na jalu na ngoma inji wakati kao wadiwa zoka ya sisi siwa hashasikalilala subehe magari shasikarbalia mahata maha o mahamili ngemda juja vakansi ya bwangu hamada obamedi Mwenyezi Mungu naliponesha rishao oui Mwenyezi Mungu naliponesha rishao haukaya huone mwana masagafu yabo akanza intervene rabaka tunjia shasa gafu womru wa proje hadiwa zakanga wadzadzatu wenji wa jahunu wanjia mawade watukana problem wasiva kansi wareje hohija ni mru havurawo mru hola problemu eroho hola ngu ani katsungaruku hola ngu ono mama bibio mwenda hozungoni zilarongo za kansi haswa leze fami za hatu ngerambe dalaramba wanauma hatu ne wajomba waomalaho mimi yondi yoka na kawanza tiono mru uloyiho aparoveho hao aveha 30,000 euros avehe mapesa ayo ili yaje parce que akaule place iwa yandiswe fondation ayabosha mjombaha ne mwana mmaha yamba bomjo yamba vina honda inu iyo ni hali ngejo shinda majine botura mu 30,000 euros ngejo shinda imhezize mbavimba brike ndicho ndidi hata koyo nsutsa nyumba gangala nyumba sha bomana wallahi lambo bahiye mzade ola haja entu ato ni Paris atkan direct vala alafu anrasenye anambia kwa watu bitameli mjini alafu bimrumahe ukaya bushawe ametiki kwa invitation mahali kwa invitation alafu mitso jibweni mrunono sauf que au niveau cha message privé amjo accept da hiya ni bosha niambia mahoza sababu okay simpa babu mana tuanza ulisejie uende mjikaza uende ubalema foto yanu wedua hakikisha kesto kweli cha babu wandu wapeu parce que banu haka humla bando parce que place ya ngio odingoni mo mji ngio hule no mji donc tira uhoza kamisavya vonse yao no c'est pas possible bala mtsungorenga mafoto yao nyumba wandu yemboshea
balaze 30,000 euros zila hazihanyisa deni mwanamume ani mjomba ni mwanamume wa mwanamshe huo wazihanyisa en deux parties wola haishakaye mndu mmede ni mndu mshe ngujo warenge japa wenza o maori emeshawa bahanga o maori subhanallah jusqu'à présent mwanamshe la jusqu'à présent bobo bana maturamu timwema udingo hujefanywa malala o ilie rohereje yozeloni maskini haruma 30,000 ani kwa tatufanya hata bajeste tokoyonto donc iyo ndio namba ukaya sirilo hunu amzambo hajiku wapeu leo wanasho hatungo yiho ndo ashatungo yiho leonyi wananyasi nganyiyo shamwe boshewa na mshukurie mwandilishe ngamdemande mwatahe haja na mtie inwe kwamba ye vocabulary nuka ekango joshi au ekanga mjoshinda niseji salamu Ahmed Momo niseji 20 euros niseji ngonelewa chefetio kabotiramu vocabulary yokaya mnamna mimi sincèrement ngamumbushiryoni ala hakika jitahidi na mvuu na bidii ya njema yezi mwamnikaniza mvuu ba nyimlo iho ekanga watu reconnaisse ukamnyimlo iho ngamfao habari ngamfao hajua ngamsimbu hao ngamrongozona inga persona patro wai makati mparsa wema shami ureconnaisse uka eshijove habanu asha chandilishe na shukuri hivyo kanga mtabi hao wabaki vanu owenji watingo hambo kaya isanfu babo mweni sarjo para ngasiga zovewa bambo demna donc yende suivre akautsara mbieni okaya henye wanaume mwanzo mmenyeze ndola zaho wanachwahani mtie mifaraka hizo ndola zaho wanachwahani amri Mungu matsaua zinu rahana zila bonelewa ba timbongo nyango obongende suivre rakanyo vanu babo deja madame Tsani gosha message vanu yauka ngutaho Madi Simba yata mimi yabo amedira jaka rizia quand femme intervention mtiti bango shio de bisaga fone saukaya yeye habe habisi mbili akane les histoires yinu haina bisi nzima 24,000 euros na ijai hoija yangamia yabo deja ça justifie la hadisi Madame Ahmed yauzia luambia wa Comores kao lumdunga au hasoso nyima jevia ye concert jom nikani banda yaho wanaume ikawa jihansi jumo menyaze de la zaho wanachoihawo bakwa tutsa omo hao bwedo wanaume ili wajongoza nafasi zao ili hawangamiza zemali za wanachoihawo hauzia banda Ahmed kana jaula la raijeshi ya madame c'est normal masha Allah Mwenyezi Mungu mwantini hata hale si hale yabo insha Allah tiramu bagamna mzali ya fahamini mwanzao ya nanzao shefa miyahe alikuwa tutsa sha mzali wangu nanzedo muhimu muhimu izo na kazan tekeleza hindi mwana Ahmed do wambie ma je viens hojim de fois tusi wa manga wale Comores la plupart ya wenji wa kwa tu resante izo ikao do rifanya shemu hao ngwanza faida zaho izo njo kwanza na behindre haina mwanamshoha nana sababi nana haina mdulo manga yosa Comores ndiye afanye projet hurangwa ke fami wasinyize surwaya mwana maho kati konta banda ngwanzo ya jere yeye mjombaho kati konta ba ngwanzo ya jere yeye conseiller hangu mruna tsende hasigiri zembie zahanyu yoyanze ndiye afanye ba projet hauyafanya mbarongo hurangwa ke fami ngwatsongo ukawana ukauha mruna kauhe ya jezahe ya jareme mirdo berla yemir do berlehin ya kawo yangalo wanahe nane mrumsha shamrati sayu ngede haone fami bo mwana Ahmed wasinyize nyuso ngo unarohombi ngo hangalao nayi ojabala kwa tutseha ojabala ngwa jizimbisao mruna trawe danyigangi haramu sha gazifaiyo wangu gazisuhiyo wangu wazaze wenji wajuha muo heze mali zao mazababi wenji wajuha muo heze mali zao
wababa wenji wajuha mweze maliza hao wazaze wenji 2020-2021 bomana mamedi wasi komori wajahunu wajazirewe hodotunda mime manazijua mimana hamada wa erdarasa wazaze wenji waritsa hao wanzu wanji armadua haukwangu wajuona umabibia waendelao mozingoni wanyao makalalao yandao mozingoni ulala kwa tsungaruku mwanao masera na hizo tibure hizo zonti pia leze fami za hatu nana wanaume hao nano wajomba waloma lahoni ya ujosa komori hauzi ya bamedu wanzu alisi na madamu wahe tuiramu wanzu alisi na fiancé hizo menjo kwanza na behindri s'il vous plaît watukufu ngamrongoze majevia haini mzima harumani ya jousa komori hende hao ne projet kanza fanye ketu fanyishia hende hao no kaya ze fami wazimbise marabu ze fami wa hayausi wallahi na Mwenyezi Mungu na mfanye sambla hawafaria mtinzeze biemjezanyu njema onesokaya izorifanya ukatujifanyia gari mfanyao ninyi mloiho komori ili mjauhunra ili mjauyesh haukabu mwana mamed ye nyumba ya majovi wa mitsamihuli wa waha ukawaja mitsamihuli zila kwa tulala wawongo washia walo komori walo mitsamihuli majovi wa he komori wa sarumeti ya hatu wandi wa wahome arme malaho ya hao warengeza ze fami za hao warante magari ya hao vala kwa jienti za wale jiyomanga warengeziza ze fami na ze fami zimi harohombi hauzia ekame digena kalme ya njeza uya kupe shadu mwabiani bwa tukufu s'il vous plaît ni majovien yojosa komori mduna tivure wende hurambu wa changement he fami jirende dada ufanya makutuelewa utinze bia ujezao hata mpaka da yabo boom long vie à vous inshallah. Okay, futur bwana harusi shukrani la inshallah ke famia he wakuba nde famia he bwataochenga yona wanze watsaze Mwenyezi Mungu de mwenzandongo ogorelewa okay. Donko heni longo heweka wanzimia mnangubu mtitu mwana matira eka wanzimia ndongo urenda njema kililla wallahi Mwenyezi Mungu yetu karadhi nao ani yetu karadhi nao eka uzanzimia homoneni ya bahazanzimia homoneni ya so anuze degezo piezo tizienshi mwana matira tizienshi no alhamdulillah rabbil alamin shukran lillah obunga mubushiriyo masihu mema haisa privé ilindo juwe fiancé inshallah t'inquiète pango jojua shahari wanzao mrumo mjini do mjini ya latif emzale kunanzo hafu amikamkarabi aka balamido kaya ngabambo kaya ari kairi emhule rade mahon aya watukufu merci beaucoup bonsoir mwana matiram omuyeti kanzani nenjeze mbabi mwanama mamechanfi hamaskitifu mahuti zo ziujiria mwanama mamechanfi andukaya yondo ngonziro gazela rtengo zamba ya ukaya tizo ani omulukuwa haho ezemvuza haho mwanama mamechanfi tizo ziuhundu sha hamaskitifu mahundi izo na kauza mbavanu ya ukasirilo hunu ritora ndiha ani ndiha madakhili ya ukaya ni mlo iho nga msufreo mi sincèrement wallahi la ndo Mwenyezi Mungu dono mwezi mtukufulono eka ni mlo iho mtoshinda njisensibilize sincèrement ndojo ka eba na mtojodove haini wakati nenda netino ashonga eba ani alalhaki atijambo kamziye mtozia mtibe cha midao ni mwana mama mechanfitu enda tahabisi ntujwa bisi mbili ntujwa nzima hakanetwa maiyo mbona wa alaikum salam mtukufu mwana mandimu hanjia yabo yo kaleo masala ni hija shang leo habe hama mechanfa be haile le garila hilo par exemple yaje leo ekahajasha omo ngujo kanza jangeneze projet zae parce que omro wa projet kaleo ngwanzo yaje yafanywa livrezo shamkano enda hoende ajiri ya ngujo renge bus ende abahize leo ngene mbasima leo ngene jao leo ngene jao ngwanzo ya de donezi luzae shamu hajobale bus shama skiti vamamuti yo manama mamechanf désolé ya ukayatizo zihujiria chazingizo ramba au kasirlo hunu yenye karisikini ya owananyasi waliomanga karisikini wadadatu waliomanga karisikini wa watu au wanashi watu waliomanga karisikini ya rarantu bahili no dhulumifu sirilo hunu
lakini wamba shatu walomanga emazimiju hatu walomanga haukaya heli msufre woihu Mwenyezi Mungu namsaidisheni haukaya atamweto uja vakansi hunu ani niu msanteni ukavrema nyuka alezi parce que hendi la plupart yanyu majorité ukama nafiulio jiwani yani kama nafi ngejiwani yani yetwenda hule ni do tanga jao ne jiwani balangi alezi sha masihu mremwani baridi huswane periodium ya hebaridi mbona mtore mwani baridi hata mwani baridi hata shamweveha uwalo hunu kwa tupsikeniani uwalo hunu ngwarenga ngwa toa shonga obonge Mwenyezi Mungu namzidisheni zenvu ya mkeni unono kwa hizo desatende yodo diwa numombele yaoni inshallah taala hususan arma ani mlio Faransa wananyaswaliwa armesha sio shamaore Mwenyezi Mungu na wahifadhi darpone shari mzaze tola ikala ola mau Mwenyezi Mungu yamrejeze roho zeloni ukimzaze ola la hakika mi utabihero katonoze komanteri helu wangu mpono mwehansi eba ola ya Rabbi katina wana wamwambia ukabo mama utido fanyeze direct zinu wede wa Komori utide mzuani ni mngazi jani donc wola mi humpara mlamu au amjo nsami ya nsami shami tumjwa ledina shami tumba dola udingo loma au akema na Bruce Lee wola ifani wa helo noro donc Mwenyezi Mungu ajali yamrejeze rohoze yani roho yamrejeze hozeloni no mwezi mtukufu ya rento tolopo wa Komori ye wadea baringe ne pande cha nationalité baringe ne pande chatijindini bono donc ala hakika wala halemewa kiasi yotosha mlamwao Mwenyezi Mungu nasamihi da ngwajela mitibo kwazido ashami mtumjwazi na mndo samia na nambo mlamwao da wangu aninga mjo mlambua kama timbilia abanta ikajufanya jao ya bae hanya au yafanja wafanja chabo yeto buwe hanya kamili donc jumoto safihi manama ndi Mungu ajelandi mwiho ulio hondi waliyo de savo surwe humona bono donc ngono deja dana hidata wasandizo president Mwenyezi Mungu namsamihini ndi manana tukanda ni ngumbe bana kanga ize commentaire kanga munuze commentaire hili ya deziwo midwa eba wika jazaya eba wika jada ani kajazaya miuzu huntabisha swafi donc obonge amumbushirioni masio mema ya khairi tumu njema ya khairi Mwenyezi Mungu ajalie ukaza ibada mzifanyao mahala ni ndio hiyo Faransa hiyo haukaya hiyo timala wangu haukale unga mnyeshoda nyinyi wazungu na monao ndongo ombi na mono wala wavaya zeja wala vaze jao donc yoketi nyango kamti sawa na sirlo honu tel que son henda mwendo yombe se yo de 1% na mromshe havana ibe se yo de 1% honu shaiho 90% ngambirano ni wazungu ngamyeshiyo ni wazungu donc onyenga mumbushirioni inshallah taala ok merci beaucoup mwana Mohamed Abdou mumbushirioni khairi na amani mvu na unono biidhnillahil karim hususan unono akaudu atende Mwenyezi Mungu mhifadhini hanyantipia Mwenyezi Mungu mnikeni ishomsahau yamfungulieni zi haja za hayo hanyantipia haini mbu ulo na tambu ya mrumme haulo na mvura baina haini mrumme Mwenyezi Mungu namsuluhisha inshallah taala haini mwanamume haini mrumme ulio na tambu za hedeni mrumshe inshallah taala Mwenyezi Mungu namfungulie usuluhi inshallah usuluhu njema inshallah taala Mwenyezi Mungu amfungulie neno la khair Mwenyezi Mungu yahifadhi wana wa hali ni mdogo kwanza hiyo au kakasti yangu sini kwa suije zingi za wana majweni wapua walawa wadunga magada hula Allahu alam wa rasulu Mwenyezi Mungu ajalie billahi karim amani imhunde ni umahalani ndio hanyo nsipia rani mnidunga obana rani kahundunga insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajalie eze njema neze baraka zaho mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ajelekeza ibada insha Allah taala mzifanya au Mwenyezi Mungu azikubali hanyo nsipia insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajalie biidhnillah karim ani mrulo na mwana mbwa mararu mwana mshi umtabisho ya payala wa iho Faransa Mwenyezi Mungu namsuluhishe rani haram baba ramzaze rawana Mwenyezi Mungu mtulize roho inshallah taala billahi karim au kakasti yangu Mwenyezi Mungu nafungulieni
hizi baraka zote pia inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.